Hello, ke Coach Tanki and ko seng ke batla go dumedisa ke bue le wena ka jeku. Jwale ke batla go bua ka balanced nutrition, leng dijo tse leng hore di lekanetse mmele hona bohlokwa ba teng keng. Ho sa tsotelle ona o batla go fokotsa weight, o eketsa kapa o dula o ja o jella ho phela hantle. Jwale dijo tse kaofela ke dijo tse leng hore di na le melemo mmeleng. Re tle re qale ka di-carbohydrates. Di-carbohydrates ke tsona tse leng hore di fana ka matla mmeleng wa hao. Jwale ha o di ja di tlo o thusa hore o be le matla, mme o tlameha o kgethe tseo di nang le di-calories le fibre. O boele hape o leke ho kgetha le mebala ya dijo. Re be le mafura a thusa pono, a thusa boko, a boetse hape a thusa le kelello. Jwale ha wa tlameha hore wa qobe ha o batla ho fokotsa weight o bana hore a tlo etsa okay, but o tlameha ho shebe di-functions le mesebetsi ya teng. Re bue ka protein, yona e tlo o thusa ho haha le ho baballa mesifa ya hao. Jwale ha re jeng hantle ka dinako tsohle.